चयोल अनीरोम की ममांगदने ईरान की कोनुंग तेहरान की ख्वाइदगी मरुओइबा सिविल अमसुंग मिलिटरी अनीमक की मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंगी पुनफम ओइरिबा पेस्टर स्ट्रीट तलैबा मरोल कया थोकना सेक्शन नाक सेलिबा कंपाउंड अमदा नोंथक्तगी कापथरकपा इजराइल की शक्ति लैरबा मिसाइल अमना ईरान की सुप्रीम लीडर अयातोला खमेनेई याउना लेपाक अदुगी मरुओइबा मियोई कया हातखिबादो फेब्रुवारी 19 की लोकल तेहरान टाइम पुंग 8 मिनिट 9 ताब मतमदा थाजबगी वांगमदा ईरान की सुप्रीम लीडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अमसुंग प्रेसिडेंट अहुमकी ऑफिस ओइरिबा कंपाउंड अदुदा नोंथक्तगी कापथरखिबा खोंजेलदगी सुसरुक मंगा हेना यांगना पाइबा इजराइल की ब्लू स्पैरो कोबा मिसाइल अमना सोम चावना पोखाइबदगी मफम अदुमक्तदा मरुओइबा मियोई कया सिकी मकोइदुगी मनुंगदा ईरान की सुप्रीम लीडर अयातोला खामेनेई डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादे मिलिटरी काउंसिल के हेड एडमिरल अली समखानेई IRGC की कमांडर इन चीफ मोहम्मद पकबौर अमसुंग IRGC एरोस्पेस फोर्स की कमांडर सैयद मसीद मौसारी बनबयाई ब्लू स्पैरो मिसाइल हैबसी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को वा इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी अमना साबा नोंथक्तगी कापा अखन्नब बैलिस्टिक मिसाइल मखल अमने हानदगी खंगदुना लाक्लबा अमेरिका की टोमाहोक कुंबा क्रूज मिसाइल नत्ते क्रूज मिसाइल दे यकनबगी राडर स्क्रीन न उब ngamdana haiduna leimaidagi pangwang wangdana lisang sitna paiduna laklaga apamba target amada palhannaba sem saba missile amane aduga blue sparrow missile de cruise missile dagi yamna tonganba makhal amane Israel gi F-15 Eagle jet fighter amana mathada yeptuna wangna pukhraga nongthaktagi kapkhiba yaba yamna yangna paiba ngamba ballistic oiba lambel paringda leimaidagi changchatta kilometer 13 wangna leiba nungsit kuyomgi troposphere lanthokduna stratosphere fawba yawna paikhalaga sagona duna purakpa sahum chawna pokhainabagi machak sing yawraba missile gi aroiba saruk adu thadoklambagi wadane hariba akonbagi saruk natraga re-entry vehicle asida mamai chumduna chap chana palhangadaba awangba thake electronics ki kuzukulai kayamarom amasung leimaidi yaisilaba matungda matang matam chana khonglei thuna sahum chawna pokhairaknabagi matik magun chenba explosive makhal amani yawri paitharakpagi speed na mek mangane khonjel dagi su saruk manga hena yangi haibani Israel की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ना ब्लू स्पैरो मिसाइल असीदा नतना ब्लैक स्पैरो अमसुंग सिल्वर स्पैरो कौबा मयाई वैरपना सानबा मिसाइल मखल अनी अमसु साइ अमरोमदा ईरान की सिक्योरिटी का मरी लेनबा ख्वाइदगी अवांगबा थाकी कंपाउंड अदुबु ngak senaba sem saduna thamliba Bhavar 373 haina खंगनबा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम अदुनदी नेमना पाइसिलकपा जेट फाइटर सिंग अमसुंग अतै खुलाई कयामरोम मयेक सेंगना मंगजौनना मतंग मतम चाना खंगदोकपा अमदी मयाई चमहनबा ngamnaba sinba pambaini chap yungna mek mangadagis hena yangna paisilakpa posak amabu konglei thuna masak khangdokpa ngambagi pangal matik mangam chenbe ngamlagasu telaba second ama nigi manungdadi oithokte amaromda haraga Bhavar 373 hairiba ईरान की एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम अदुगी असोन बोइना मसागी वर्टिकल ब्लाइंड स्पॉट अमा लेजई हाइबगुम्बनी इजराइल की ब्लू स्पैरो से किलोमीटर लिसिंग अमगा चमापन मरिबुद्रा मंगा साना पाइबंगंबा मीटर 3.5 सांगबा अमसुंग टोन 1.5 लुम्बा मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल मखल अमने मिसाइल असिगी मसक नाइब सरुक अनीनी हाइना पनबा याय अहानबा सरुकना मनुंगदगी पोखाइरकपा नत्रगदी साफु कन्ना येसिलकलबा फावबदा टेक काइरोइदबा मवोंग मरिन होंगलोइदबा मपाम थंगबा कुयोम असिनि यांगदी यांगबा अदुगा अवांगबा टेम्परेचर दसु अदुमक मगुन होंगदना लेइबा ngamba एल्यूमिनियम टाइटेनियम अमसुंग वेनेडियम यावबा अखन्नबा एलोय मखल अमना साबने अदुगा मिसाइल असिगी रॉकेट मोटर गी कुयोम असिना कार्बन गी सांग खजिक्तमक यावबा
nickel, cobalt, molybdenum amasung titanium gi mapangal yamna leiba managing steel kowe alloy makhala sina sabani. Metal gi nose cone amasung re-entry gi saruk sabada Celsius degree lising ahum phawba sawdoktana amadi mapop kaidana leiba ngamgadaba carbon gi composite muscle kharasu hapli. Masigi mathakta second amada meter lising amaga chani kunthra phawba yangna pairaklaga akanba concrete ki leimai athaba yotpak natraga rock ki saruk phawba huchinduna changba ngamgadaba AISA 4340 koba steel makhalama natraga ferro cobalt ki akhanaba alloy kharasu sizinai. Asigumba alloy makhal kharana saba blue sparrow missile asige maton thangba saruk asibo bunker buster natraga penetration cum blast warhead hairagasu khangnai. Blue sparrow missile gi manungda hapleba explosive asi aviation baga pokhai roidaba aduga mikup khara kanaraga athaba leiron kaya phawdoktuna second ani ohum gi manungda pokhai raknaba sinba yaba akhannaba explosive makhalamani. Masidadi yamna toina maming tanaraba trinitotoluene gumba chemical sizinadre haibagi thajabale. Pokhairakpa matamda akanba pressure ama thoktuna leinungda saba structure kaya bu singkup sana thugaiba natraga kinthanba ngambagi matik mayai chenba octagen sukauba high melting explosive haiba chemical amakhak sizinai. Masida natana aviation ba tasinbaga pokhaidaba aduga akaknaba radio frequency amada command toraklaba matamda pokhai hanba yaba shock insensitive oiba explosive makhal amasu sizinaramba yabagi thajabale. Makoigi manungda asambida PBX amasung TATV haina khangnaba chemical anigi maming supanari.